MLA ka Amlarem Ma Lahkmen Rymbui hak Henry Trik Nailur ulalit ban Jurip iaka jingsiang bat jingsiang artificial turf iaka madan yelek kai football jong ka Amlarem Subdivisional Sports Association ASSA halat Ladjaplem Amlarem kaba ka jingpentre menta kalaya syak syakman. Nalor u MLA hak ni ka Jurip ladon lang ru UMDC meddling swear ka SDO Civil Amlarem bat President ASSA ka A Rajashree ki opsar na po ka Meghalaya State Sports Council bat DSO Jwai kumjo kinungalam bat khot nongkit kam jong ka ASSA. Ma Lahkmen Rymbui unget scam baling ba ka jingsiang artificial turf bat sinapan bha ya ka madan football jong ka ASSA kan long ka jingger khu ya ki khun samla ka thain namar kani kan play lad iki samla ban pen iyala ki sab bagi don hakakam yale kai. Katba u General Secretary ASSA Umadap Montaryang upen pa ko jingkemen basyen ka ASSA kan sa yo no ban pendan kam ya kan ka madan hagi katu kan ni benai benwan. What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't take a note. Remember once more. 1 kg 800 gram. 1.8 kg so this glass will become a little bit shorter. No, and stand, it will stand. It will stand. सिलिकॉन एंड रबर उसमें आएगा ना ये तो बाद में आएगा ना Oh, kami the तीन इकने नंग को लाइला और सिलिकॉन itu rubber putri dikene kalau wanti ini lalu tinggal periksa sedikit rubber kecam nampak. Oh, pakai tak ada. It gives us silica base and then rubber on top. Dua tu kan? Oh, benda yang langsung silikon 40 mm. Kecil. 1.5 inch. Kemudian ini jam lah. Dan rubber. They have kept extra space also so that like beyond all the running they don't get chunk of space. Waterproof. Waterproof. ये कभी खराब नहीं होगा ना बारिश होगा कितना भी धूप होगा तो ये इधर ऐसे डाल के हम पेस्ट को खींचेंगे इधर पूरा होल्ड करने के बाद ऐसे पेस्ट को दबा के फिर इस पे चलेंगे पेट होके पकड़ लेंगे फिर 1.5 घंटा के पेस्ट होगा 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप ये ख्याल करो जब मौसम ठीक है ये करने का लेकिन इधो तो जब पेस्टिंग होगा ना बारिश होने तो नहीं होगा तो मतलब मिनिमम 2 घंटा सुखाने का टाइम चाहिए do the right thing you know better than us but we want only the best but you know better how to deliver matangi don hang ni hapo ka madan jongka ministerium jongka Amlarem Sports Association ngadi ibadah monteriang ibadah lebat kum i jelas ketri jongka Amlarem Sports Association mentangi don hang ni mata kasni rengkat gajing don lang jong i local MLA jungi napo State Sports Council bat i district sport officer rengkat katukan ni ki riurang ba napo ka thanjungi bat ki committee member jongka ason jungi tiga jingwan menta kasni hang ni kadi nak menta bangin one page lani barman inspection rengkat bat i local MLA jungi bat SDO jungi iba long ru kumjo i president tingi la yon page la bun sin hi la awan page man ki por la bun sin hi la wan page page nak menta pan pentri ya kan ka project ka bangi layo naka sorkar jela ha ka bangin penbha ya kan nan lengba u artificial turf tingi la wan si wan man ka por bat ngi layo I ya gijing trei dekat kum gijing jo hi ni iba gijing trei ka layak sikman bat ni kermen ba nakaliang jong asion ngin yo ano ban penon kam yo uning medan hakikat tu kani kunai gidangwan di tang ding digitin ni kermen ba kajing trei kan yaj nang ni sikan yaj kham klai bat bangi do ba ka mangila li no ngila pen siang no yo niu phlang ban kermen hadin ki katu kani kunai ngila no ban penon kam
yakani kubran khub beshi boy. Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.